niba babigize ibanga nyine ntabyo nzi ariko bonyine n'umusirikare wabo mutoya yapfuye ntibabivuga akanzwe. Rero ni amakuru dufite neza ko n'ubu nta n'umusirikare n'abazabuno bose bari bisi. Nese aho ngaho Goma ntabwo mujya muri televiziyo? Sister waramutse gute sheri? Ni amahoro? Ko twumvisha ari ibibazo. Nyiringoma twumvisha ngo yapfuye. Ni nyine Wiringoma? Nese ayo makuru namwe yabagezeho? Cyane kubyumva nk'abandi pe. Abo nuvuga ngo nkuko batari ukuri ntawamenya. Nose nkaho uri Goma nyine urabona byifashe bite? Nta cyacitse, nta gishya gihari. Nta nubwo bigeze bafata ibipapuro ngo bimanike mu kirere bagaragaza ko intwari yapfuye. Ureka ngo sajya Eventura yabikora. Ntabwo yabikora. Ariko nawe ntabwo urabyemeza neza kandi uri Goma ubwo se urumva bimeze bite? Nyine ni ukubyumva kimwe nk'abandi none se ko nta muntu nyine niba babigize ibanga nyine ntabyo nzi ariko bonyine n'umusirikare wabo mutoya yapfuye ntibabivuga akanzwe. Rero ni amakuru dufite neza ko n'ubu nta n'umusirikare n'abazabuno bose bari bisi. Nese aho ngaho Goma ntabwo mujya muri televiziyo? Samu telefone se ntiyagakemuye. Na telefone yagaragakemuye ariko kuri telefone burya hari ibintu bicaho ariko bitaremezwa neza itabura confirm. Nta kintu baravuga kandi natwe n'abakivuga ntabwo twabiyobera. Cyangwa uriya mutipe ntabwo yapfuye? Simbizi. Ndashobora kuba yanapfuye ntawamenya. Kuko abantu bose bapostinze video twazikoze buri kimwe twavuze ariko ubu ngubu nkaho uri Goma nta n'ikintu cyabaye ubona gishya kigaragaza ko hari intwari y'icyo gice yaba yapfuye. Nta nubwo abasirikare bagize ikibazo baracyakora akazi kabo bisanzwe cyane. Ako ngo baravuga ko bamurasiye ntuza amasisi. Niba murasiye. Sange ntabwo ndabyemeza neza kuko nose hari ubwo nkamwe muri Goma mwize mbona nk'amakuru y'umurambo we cyangwa bamujyana kwa muganga cyangwa yarashwe bigaragara. Eventura bagaragaza. Eventura ntabwo ijya bagaragaza. Ntabwo ijya bagaragaza yo nkayo. Kuko njye ndimo ndibaza se umuntu niba yapfuye ntabwo bigeze afata n'akavideo wenda bagaragaza umurambo we cyangwa bawujyana kwa muganga wenda. Eventura se? Akareke yamukina ntabwo igiye kimwe. Bari ibanga ryabo. Mugani hari n'igihe bashobora kubesha ngo yanapfuye kugira ngo bikorere udukino twabo nabo se ko batoroshe. Nabo ntabwo boroshye atagenda aciye kuri amutipe kubera ko n'ubushyizerega bavuze ko yapfuye muri uriya mwaka washize 2025. Beza vuga ngo yapfuye nyuma ngo yongeye yabonetse. Tipe ashobora kuba bari gukina n'imikino yabo ntwambi. Politike za rugishinga. Politike hari barago bazi politike nyayo. Abantu n'uyu musaza ukayoberwa. Ntabwo byaberekana. None se wowe urabona muri Goma muri kujya mu kazi kanyu nta kibazo? Ego cyane pe. Wow. Ako njye no. Cyahindutse amasoko ararema akazi baragakora nta kibazo rwose. Ariko ntabwo mukunda kumva ibisasu aho ngaho muri mwe Goma? Tuberuka kera. Yego. Tuberuka mu kwa mbere. Mu kwa mbere. Undi mwaka. Kwa mbere kuri ya mwaka. 2025.